tunruma chuan khufra kan ti dona khufra hi kan hria takin ama hi regen type tank ve deuh rewania a pacifian regen ta pe a chulaya chuanin hei hi kan pe fulanga hi universal tank build ka custom emblem ka lak thin khania hei kan ti mai anga tuna tan chuan chuanin a hero lut ngalang khufra hianin tank emblem hi ken chi tam tak ania flicker te revitalize te petrify te flame shot mo purify te tin execute thleng hian amil de vekani arrival te po amara chu khufra chon ke petrify hi kalak thin ania ka man berania I tunatan chon petrify kala photanga spell chu kan game azir kan thu khufra hi kan hria dangin a passive hi second som pan hi dan zela hian a basic attack hi ron na thina tin arrange hi zau boka hei hi second som pan hi dan zela aron oma amaro chu ama hianin crowd control manga enemy a be piangin mo 4 seconds zelin aron reduce ani a passive ron so hona hi tin he passive hianin I engani ava khoilova akap chok chunga hei tin aka chu hianin aron led le hianin ama hi 8% anunna aron ti pung vele bokani ti chuanin hei tuna hian han nga wala 8 9 10 hei te kala 11 12 second so pani nu zela khan ti khan aron nei ta ni hei a man non zel thaya hei hi I a attack zaw zong hi ati thui pi lama hianin I ama regenatin ava khoi fu te hi damage a deal pi lama enge anun na hi sorry an mani hi a slow down ati muang ani ti chuan khufra chu kheldan sang sang om thina amaro chu keima bi ka chuanin I first skill up masak be thika du dan ani a san chu second skill hi a cool down a reilova first skill zok hi rewangin first skill zok hi kan lama sang ti chuan a first skill hi dash amo blink te pokan ti thayanga tin crowd control ania knock up skills ania I a toya mo thuya mo knock up skills khan ei shim ani chulaya chuanin I toite po vakali la he knock up a hladewa tangpo ni sela a knock up thova I amaro chu anat ahlat zong hi chu keima ning kan te thiam venga ya kan von rei chuan a thui tial tir ani mase sen khu zo chon kha a top mana chuan chon enge ni a naite mi beidua iti thuilu tuk chuanin a thlokan ve theina chance kha omani chu naite tang phei chon mo kan thlokan doi thina ni tin kan thlo thel thina hei chulaya chuanin kan tina hi kan uluk venga ya amaro chu kan thret tur chu he skill si grass chunga kan man chon asira abial effect virme ka khu enemy nan huwe the wangin I naite alo chon man si vak poni chong lova hete ti chu ilot chung kha thui de ka don chon an lo in veng man thina ni chumi wang chon in toite khan rang de khate ti mai khangai ta ni chulai chu first skill hi chu itin venga ya first skill hingan soyangin I knock up skills ania thui tak thlagin a thlok thaya tin he a thlo phei hianin bangpo thlokan doi the ni chumi wang chon escape atan te ganking atan te tha em ani ma hi te chuan ka first skill chu ni de men knock up skills ania amaro chu tin fu anga ya I enemy thlokan all boka wangin an hnai chuanin hete ni khan thlawat maila ti chuanin I thleng phei thoi zok don ani thlawat maila mo anat pha chong law ani hlata wang hian chu wang chuanin I alat zong le lat lo zong khan ni de me hemi chu he max range ani zau tha khop mai ani ti chuan second skills a kan lutang second skill su ball line ti changa he ball line ti chan chung hian a so piang in damage ania ti chuanin magic damage ania tin he a so lai hianin I thil tam taka counter ani crowd control thalut tu ani pela ma hen counter thata ka ni ve ni tam tak tan chuan antiran mai maya a thlok chi shim hian an huani airborne chi shim antiran feni kan tiang chi te an thlok tlang theilofa hemia hian aldos alti line antiran mai maya hela hian kapol khalom ta se thitrep in aldos in ron ta se aron thona zo tur zon taka ti hian lo om taila aldos hi block makani ti chuanin chu mai ni lova he skill sian block dang le chu antiran chaw ang te chaw first skill ang te he block ani first skill a chon azwang zeu ta tin guinever thlok tur te po aron thlok tur he danga tin
blink skills kan ti dash skills ang chi hi a block vek boka flicker man theilova hemi om lai hian tin gushon te po an tlan lak lo lai ti buaita tiang khan block thei tam tak anei ni second skill si tha em ani tin enemy hi damage pek ve wangin nok sak em hemi second skill te hianin chu atina control thei box si ama hi chuwang chonin a thave ni second skill si mo counter anga ni chu tin tuna ultimate kan lut taila ultimate hi chu he hi ni deuh maya ko ka khani zo kha zong khania bangbula anom chuan tam deuh pom se astan vekani bangbula anor chil chuan amaro chu bangbula nor chil lem lo chuan enemy hi a push back emo a push front chawani tuna hian pathum ka da thotanga ti chuanin hei khati don tu mastan lawani maro chu astan dan khat chidang om vele theya he dian bangzong ka ti hian bangan be hian ki an vai khian astan ta ni chu aden ta ni chu tu chu skills man dan turani ya combination tam taka chonin taret chunga vom lu nan te pon tha ani helai velanga antina ni meya helai velanga te hen lo team sorry taret na ka phatlat helai velanga ten lo team fight ta ni antina meya kata khanin first screen va zuang lut tala an stan zu a chunga da lutin an tlan chok tur he hian block the ni tikhan enge ni enemy taret chunga vom lu nan po tha ani ultimate hi mo tin soyang khan bangbula an din chuan bangbula an din emo helai vela po hen loading ta se bangi bul hnayan om chuan bangzon zo in han tin phei ke ola tikhana stan phei ve kan in vain chuwang chuan in khufra hi tengka chuan thapol takani ti chuan in tuna a build kan soi ve thungang a build ta hian he kan la le mai anga tira chuan roaming ro ain to dan in soi meng roaming kan la movement a he kan la a defense a he kan la nga ti chuan anti curse in kan zoma oracle kan la le a san hei atopa hei kan roaming hi level 2 kan max kan up thaya ani emo hei kan shalanga defense kan la bel thei ta chuan eng defense ngan la belang heng te po thei regen te po theya heng te po thei veka ni eng po ni ro se din ama hi mana mangania ama ro chu mana hi a he lem lawani teng then khat ang chuan chuwang chuan mana regen hi pek ngai ka ti lem lawa ma ro chu thunderbolt hi angai thoni a skill satan hian mo a tha thoni true damage athan chu kan hriat angin khufra chu hemi a ka te hi hi true damage kan deal tir ve the ni chu than chu engeni cc manga mi a skill sa khoi piangin engeni a skill si a cooldown na wangin engeni in be lak lo lai ten skill si man zo true damage hi pek the nan te kana tangkai ve ta ni thunderbolt hi mo amaro chu kha chu poimo ber lawa poimo ber zo ka oracle hi ni ta ni kan muang khuan kufra hi tuna hianin anuna kan tikam lokanga ti chuan englo tel lovin oracle tel lo hian a passive kan man hian 797 a plus ani anun na hi mase oracle tel che hian 1124 in anun na hi atipung ani chuwang chon a regen hi atam theinan anun na punga hi tam theinan oracle hi tha ani chu tin khufra hi miltam takania teng bizate pokan soi to a curse helmet te po mil vekani tan chu second skill in damage ania enemy te tan aden ve the kha te po khang te po kha lak the hei chu ke abil tak hi chu at chu thaberati om lova ke mani lak thiam dana zir zel te po khani ta se a thaw me o khate kha khufra guide bi ka chon ni sela zona om le comment ta kanin zot donia